Hello everyone, welcome back to another video. Natay hisgutan karon nga 8 ka tips nga dapat buhaton nimo kung gikapoy na ka. Sagunson ba ang imong mga problema karon? Kana bang bag-o pa lang gani na human imong unang problema, naa na poy ni sunod. Mura bitaw gidulaan na ka sa panahon. Kabalo ko nga kapoy kay na nga kahimtang. Makawala gana, maka-stress. Lami na gud kayong mag-weld. Lami na kayo mo hilak, musyagit, lami na kayo mo surrender. Kay perting kapuyan na sa kinabuhi. Na ay problema sa balay, naapadyoy problema sa trabahoan, di pud mawala ang problema sa kwarta. Daghag problema nga mubangga sa atong kinabuhi. Maong di na ta matingala kung nganong kapoy, kung nganong madepress ta, magka-anxiety ta. Di pud maayo nga baliwalaon na lang nato ni. Maong gihimo ko ni nga video para mahibalaan nimo kung unsay dapat buhaton kung gikapoy na ka. Number 1. Naay solusyon ang tanan. Maujud na itiman Pero una sa tanan, dapat kabalo ka kung unsay problema nimo. Isa-isa lang. Mo nang malibog ka, kay tanang problema dunganon nimo sulbad. Dapat isa-isa lang. Hangtod nga magkagamay. Una-una aragod, kung bad mood ka, unya naay nangutana nimo kung naunsa ka. Unya moingon na kag ambot lang. Unsaon nimo pagbag-o sa imong mood kung wa ka kabalo kung nganong na bad mood ka. Di ba? Inaana po ang problema. Dapat kabalo ka kung unsay problema nimo. Para imo nang sulbaron diretso. Una-una kung unsa nga problema ang nakapastress nimo. Mao na unahag sulbad. Number 2, ampingi imong kaugalingon. Speaking of kapoy, pahuway sa kadyot. Tagay sad panahon imong kaugalingon nga makaginhawa. Tanan-tan ay gikaproblemahan. Kitang tanan mo batig kagul usahay. Usahay ma-pressure ta sa atong kahimtang. Bisan ganig wa kay gibuhat, kapoy gihapon. Maong ampingi imong kaugalingon. Do something that rejuvenates your mind and body. Kanang bisag unsa imong buhaton, basta ma-release lang imong stress. Wao kabalo kung unsa ka bugat imong gibati ron. Pero timan nga ikaw ang importante. Dili ang problema. Kung di ka mo relax kadyot, kapuyo na ka physically. Apektado na pud imong emosyon. Maapektuhan na pud dayon imong una-una. Unsaon nimo pagsulbad sa imong problema? Unsaon pagwala sa imong kakapoy? Kung gihasol nimo imong kaugalingon. Number 3, palayo sa mga taong gadalag problema. Naamanggoy problema nga natural lang. Naapoy problema nga dala mismo sa taong toxic. Palayo sa ila. Naa na kay kaugalingong problema. Imo pa yung dungagan gikan sa mga tao. Lisod kaayo solusyonan ang problema nga gikan sa mga taong toxic. Kay bisag unsaon nimo paningkamot, maningkamot pud na sila himo og problema. Unaha imong mental health. Kung di ka mo palayo sa ila, musamot imong problema. So for the sake of your mental health, you should walk away. Number 4, pangayog tabang. Timanin niya, dili weakness ang mangayog tabang. Ayaw kaulaw. Kung di ka mutingog, unsaon nila pagkabalo nga problemado ka. Daghan na kayong nag-suicide tungod sa problemang giluom nila. O ginaot nga di na moabot sa punto nga mag-suicide na ka. Maong gi-encourage ti ka nga ipagawas imong problema. Ako gani, kung na ako'y problema nga bugat, kanang di na ako makaya, manawag kong tabang. Bahala ko'y makatabang, basta makabalo lang sila na problemado ko. So let people know if you need help. If you're feeling overwhelmed, reach out for support. Delegate the work, or hire some help. You don't have to do it all alone, or by yourself, but you do need to ask for help. Number 5, pwede nimong ipaagi sa sulat. Pero may na ako ning gisulti sa inyo. Don't underestimate the power of journaling. Naamagoy tao nga stress na kaayo, pero maulaw makigstorya. Pwede nimong ipaagig sulat. Isulat kung unsay nidagang negatibo sa imong ulo. Bahalag dili perfect pagkasulat. Ang goal lang ani kay magawas imong emosyon. Bahalag ungrammatical. Bahalag wrong spelling. Just transcribing every thought that pops into your head down on paper. It's kind of like having a brain dump where you declutter all the thoughts that are going through your mind. The stream of consciousness journaling technique allows you to express yourself freely. When you feel overwhelmed or anxious, it's a great way to get negative thoughts out of your head and alleviate your feelings. Don't second guess what you're writing. Don't worry about the journal. Don't fear that you're getting too personal. Ikaw ra bitaw makabasa sa imong gipang sulat. Number 6, time for sa. Kung gikapoy na ka sa imong trabaho, pahuway sa. Take a day off from work to focus on your mental health. Di man kinahanglang mo travel pa ka para mag-relax. Samot na nga wakay kwarta. Pwede naman nga mo tambay ka sa mingaw nga lugar. Pwede po higda-higda sa ka. Depende po ni sa tao kung unsay makaparelax nila. Kay para sa kuha,
marelax ko kung mamina kog meditation music or magsulat kog motivation or inspirational article. Kapuyon pud biya ko, pero mas kapuyon ko kung wako'y buhaton. Pero lahi-lahi tag makaparelax sa ato. Maong dapat kabalo ka kung unsay makaparelax nimo. Ikay bahala kung asa ka malipayon. You could also go for a walk or do some yoga or just patter around the house all day long. The main point is to relax your body and to relax your mind. Pero di ko mo advise nga mag-scroll lang ka sa social media. Kaya di na makatabang. Di pud ko mo advise nga makig-inom ka. Mas mosamot kag kakapoy kung kana imong buhaton. Remember, the day is about you slowing down to rest your mind and body. Don't pack the day full of activities and distractions. Sleep in if you have to and indulge in your hobbies. Just relax. Number 7, pakigstorya sa taong kasaligan. Kung gikapoy nabitaw ka, pangitag tao nga willing maminaw sa imong gibati. Ayaw iluom imong negatibong emosyon. Daghan ang nagpa-pretend nga okay lang sila. But deep inside, shaky naman di ay. By keeping your burdens to yourself, you are preventing your friends and loved ones from supporting you. You're denying them the opportunity to show love to you. Talk to a trusted friend or family member about how you're feeling. Kung nalisdan ka sa trabaho, duulay mong amo. Tarong nga lagsulti para di ka kasukan. Number 8, pagtuon og balibad. Stop being a people pleaser. Ikaw ang mag-antos kung inaana ka. Sige rag sila imong giuna, pero galisod na kag maayo. Stop putting your physical and mental health in danger. Ayaw sige uyon sa ila. Kung di nimo gusto, ayaw. Ayaw kahadlok og balibad. Ayaw kahadlok nga masuko sila. Kaya ang taong tinuod nga nagmahal nimo, makasabot na sa imong rason.